Division clear to te chibai ule PC vanun moi kania Serchhip VANGKHUA lo ngai thlang u Mizoram Chief Electoral Officer CEO Jawahar IAS chuan Vawiin khan Serchhip Bial chhung ron tlawhin tun thla ni som pasaria Assembly by Election neih tura atana inbuatsaihna hrang ai enpui bakah Election Nodal Officers tenen inkawmna an neih bawk. Mizoram CEO hian chohmalama 26 Serchhip ST Assembly Constituency chunga Rural Area Polling Station chhun pahnih neih lo le buangpui polling station te tlawhin in thlanna fel fai theinan an inbuatsaihna ena heng kho pahnih inbuatsaihna te chu tha ati thu le lungoi thlak ati thu asoi ani neih lo le buangpui te atlo zo hian Serchhip panin Serchhip DC Meeting Hall-ah election inbuatsaihna kalzela Nodal Officers tenen meeting an neih zui le ani he meeting a hian Mizoram CEO Jawahar chuan Vawiin thlenga Serchhip District Election Officer le anhnuai peng hrangte inbuatsaihna chu thatok le a asia thu soin mabak tho tur la oma piang te po fil fai taka an kalpui zel ngei a be sei ti asoya in thlanna azo fel vek ma chu tuma anin thla da thiang ri lo ti asoya in thlanna thiang hlim le fel fai nei tur chuan election team hrang le officer thok tu te in po na tha nei atul thu le kong khata thil fel lo alo thlen palin chu chuan thil dang akang kai thei zel ti sha chungin kil hranga malak na te in shepo ton chunga ma an lak zel apoi mo thu asoya Election Commission of India in kaishuai na te chu an kaldan turani ti sheringin officer 10 an mo phurna te hria chian apoi mo thu soin chu shereng turin Nodal Officer te hi acha a District Election Office Chief Electoral Office le Election Commission of India Office te in thlunzom na thatak an nei reng apoi mo thu asoi boka inbuatsaihna a thatok ti kamitin a hmu a tluang takin he in thlanna hi in kalpui theiang ti ring chungin du sakna ka hlan cheu ani ati he huna hian Serchhip District Borsap le he in thlanna a returning officer tur Kumar Bisek IAS chuan an in thlanna atana inbuatsaihna enpui tura Mizoram Chief Electoral Officer in Serchhip Bial ron tlo chulom omati thu asoya inbuatsaihna chu election puan ani ma to atangin athei angin bul an lo tan to ti soim Vawiin thlenga kalpui to chin le mabak la omte chipchiar takin soifia na aneya he in thlanna nei tura General Observer Lucas Kumar IAS le Expenditure Observer Laxmi Kanth IRS te poin thu soina hun mangin thilpoi mo hrang soi ho na nei ani bawk. Serchhip Bial Assembly by Election neih tura Expenditure Observer B Laxmi Kanth IRS chuan nimin tlai khan Expenditure Monitoring Team hrang te chu Serchhip DC Meeting Hall-ah a kawm. He inkawmna hian District Election Officer Kumar Bisek IAS chuan Expenditure Monitoring Team hrang Flying Squad Static Surveillance Team Video Surveillance Team Accounting Team Video Viewing Team le MCMC te na tho to chin tlang pui report a pe masa a chumi hnua observer hian hriat bel du ane piang te zotin malak bel ngai ati te asoi lang bokani Expenditure Monitoring Team hrang te po in soi du an nei te soin an na tho chho zel dan tur an soi ho bokani he meeting a hian Pumal som tluanga MCS Nodal Officers and Expenditure Monitoring Pukesai tluanga Nodal Officers for Media and Member Secretary MCMC le Expenditure Monitoring Team members te Party IO te antelani Kumin sang ni somni pakhata High School Leaving Certificate HSLC examination chu Vawiin khan nei chan ni in tun thla ni somni a zo fel turani ang Mizoram Board of School Education MBSE buatsai polsom HSLC exam hi Vawiin atang khan Mizoram a nei chanani a Vawiin khan English subject exam ni in April ninga a Social Science April ni kwa a Mizo April ni som pahnia Science Theory le April ni som panga a Mathematics te exam ani anga April ni som paru kachanga ni som ni chungin Science Practical exam le in exam hi zofil ani donani kumina HSLC exam a hian shilenga wangin zerlai te syllabus chu za som thum vela ti tlem ani thu zirtir tu te chuan an soya voina exam chan ma hian zerlai no pang exam tur te chu thermal scanning ti sakvek an ni bawk HSLC exam hi Serchhip town chunga exam center pathuma po nei ani a Government High School Center a Government High School Serchhip Government GM High School, Marian High School, Presbyterian English School le Zoluti Memorial High School ten examin zirlai zatni pahni ten form fill up in zirlai za somkwa pariatan exama
Government PCR High School Center School Pathum, Government PCR High School New Serchhip Secondary School le Government Lungphau High School te exam tura inziak lut mi somli paruk zinga mi somli panga an exama Government Chiatlang High School Center School Pathum, Government Chiatlang High School, Millennium High School Chiatlang le Sial House Secondary School te examin zirlai exam tura inziak lut somnga pasari zinga zirlai somnga paruk an exam bokani. Zoram Thar Zofate Lairelna shuai tu te chuan Vawiin khan Serchhip Press Club-ah thu thar thedar tu te kawmin Serchhip Bial Assembly by election nei tur chu ve du hle ma se pathian an ron hnuah an chu talo ti an soi. Serchhip Press Club-ah thu thar thedar tu te an komna huna hian Zoram Thar Zofate Lairelna shuai tu Reverend Dr. Zai chuan hlon do chuan thu thar thedar tu te zona changin Serchhip Bial MLA by election nei tur chu sang ni som pariat in thlan puya alo din to na ani awangin ama po in din le nge chak thu asoya ama ero chu Zoram Thar Zofate Lairelna inpui chuan ngun taka pathian ronin achana chiang taka andon tlan chu he by election adin lo hi ani ati Reverend Dr. Zai chona chuan Zoram Thar Zofate Lairelna te chuan kanrama party sarkar ni lo pathian lalram sarkar lo ding tura tan chia lo na an thok zel don ti soin nung tol le to lo turin lalber lali swa Krista thupek angin alalram sarkar ding turatan at nung anzui zel don ti asoibok kumin kumtop November ni so matanga ni som pahni sang ni som ni pakhata Zofate horun pui nam inkawm thiang lim then zola nei tur chungchang po soin hemi atana nam natla nga biak in pui mun kot zol lain then zol bakah Serchhip JCB nei mi pahni te point lok na be seilawa natla nga an ron tho thu asoya Zofate horun pui a hian inkhawm thupui Krista tana nam inpum khatna ti anidona Reverend Dr. Shemang USA upa zai re moya chakchuak le Reverend Dr. Zai chona londo ten thu an soyanga khwaliana tan ram shwai tu te baka ram dang foreign lama changin som an ni ti asoibok. Serchhip Bial Assembly by election nei turatan MNF party chuan Vawiin khan campaign office hongin MNF advisor pulalruat ki ma chuan campaign office hi a hongani. Serchhip Venglaya MNF namrun sakmeka MNF campaign office honna huna hian MNF advisor pulalruat ki machuan Serchhip Bial Assembly by election nei tura wangin Serchhip Bial mi puite chu anwan nei hle a asia thu soin opposition Bial ni inkum ni chuangin oma mason na chaktok lo a om theani sarkarin opposition Bial a shek ti na anilo soina turdik address hesa Bial ta na soitu an om angai thina ni atia an president in Serchhip Bial angai sakzia shiat na an mi chaber he Biala hian kan ron din tir ti soin hei po hi chief minister du sakna ani to thu asoya ruling MLA nei na huncha in nei hi bopel lo sham turin Serchhip Bial mi puite ka nge na ni atibok pulalruat ki machuan Serchhip Bial ma so na sang thok turte zol pui ruama lo nei tu te ta na tak thok turte le ma so na om ze nei tak kalpui turin an candidate pu vanal zo ma chu atling tok ti asoya Serchhip Bial hian development lo thangtling sham turin kan nge na cheu ti in Serchhip Bial din mun thlirin ruling Bial tu MLA nei chu amamo berni a asia thu asoibok Serchhip East Block MNF President Pusi Vanal Siam Tharaka Ishwai he huna hian MNF official candidate pu Vanal zoma po in Serchhip MNF party office Mizoram Runa election campaign office hon anita chulom omati thule MNF chanchina Serchhip ta na sha jeng to tur ani thu asoya tun tuma assembly by election lo om tura pathian le mi puizara ne na anchan nge abe sei thu asoibok. Indian National Congress INC chuan nimin khan thenzola by election nei turata na campaign honna an nei Tenzol basketball kota INC in campaign honna anneya hian Serchhip Bial an candidate pupi silal tlan sang chuan Serchhip Bial mi le sa ani awangin Tenzol po akhwa angchi a en thu asoya Tenzola ramte po nein mikhwal ani lo thu asoya Serchhip Bial chu mangaya ti takzeta a Bial mi puiten an enkol atul ti soin Bial chung mi kani awangin Serchhip Bial hi ka ve thar thut velo Serchhip Bial le Tenzol khotlang nge po in ma an son theina turin hunrei takatang khan
kaphak ang tok tokin ma kalo la ve to china na sazo ka bial ta na ka tho theina tura na thokor min hak tir turin ZPM le MNF zongzong te po ka som chewa ti takzitin in khongai na kadila in khongai na chau ni lovin bial ta na ka theina te min fia turin ka som chewa ani ati he huna hian MPCC President le Chief Minister Louis Pulal Thanhol le MPCC Vice President Pulal Sota Bakah MPCC Treasurer le CLP Leader Puzodin Tluang ate point thu an soi bokani India Independence kumsom sari pangana lo thleng turlom na bulchan na Azadi ka Amrit Mahotsav India at 75 chu Vawiin Khan Mizoram Chief Minister Puzoram Thang Havin vana pa hola neih ani Azadi ka Amrit Mahotsav India at 75 hian Chief Minister Puzoram Thang chuan India zalen na champhaphak kumsom sari pangana chu thillom omtak rampum anga lom na siam po thil ti omtak ani thu asoya zalen na changtura India ramin ahun paltlang to zongzong clear le chuan harsat na tamtak omma se Mahatma Gandhi an abulchan nan ral thuam le tharum tho na tlawhin non violence manga zalen na aswal kha kanwan nei na ani atia ramdan puiro pui tak zirchian tham siamin khovela democracy ram lian ber kan ni ta zel boka tuna hian economy lama ani emo sipai le ral thuam lama chakna lama ani emo ramdang mi te zirchian le enton ren kan ni chhauta zela heram khwa le tui kan ni ang hian state ti na mi te nam tin te tong sang sang mang te hi midang te zirchian tur om ang renga kan ngai to na te kan siama mason zel kan tum apoi mo ani ati voina vana pa hola program GAD buat sai hi chief secretary pulal nun mo ya chuaw ngau chuan akai Department of Information and Public Relations buat sai documentary toy Indian 75 years of independence India at 75 chu clear how ani bok Azadi ka Amrit Mahotsav hi India independence sa mu champhaphak kumsom sari pangana chinchia na turin alom na sang sang buat sai chau na tura ni a kar som sari panga chhung August ni som panga sang ni som ni pahni thleng a o do na ni Mizoram State Law Commission MSLC chu Vawiin Khan an chairman Pulala Khobung Hovin a office chambara an chu kawma dan man lai siam that ngai chen kha chungchang soi hovani Tun chuma Mizoram State Law Commission MSLC thutkhom hi he commission thutkhom voi somthum pariat na ni in an chairman chuan law commission member te chu thei top chu a an ngai to na te seng zela ramle namta na chhnem ngai zel turin asomani he thutkhom ma hian Mizoram State Law Commission thutkhom voi somthum pasari na in alo rel to The Mizo Marriage, Divorce and Inheritance of Property Act 2014 man mek chu endon le siam that ngai te a omni Asia in Law Commission member tele Central YME le MHEP General Headquarters Aizol te ne na rotna an nei chuan ziaka Law Commission a thelu tura angin an ne na changa rotna lolu te chu soi hovani a an rot zinga hian he dan mang thei tur siam thatte Mizo da na man le mual in hlan chu in nei na puitlinga ngai ni se ti te nu pa in chen thula nu in no sen no pangkum nga ani thlengin kol se ti le ro sem dan ti dang lam rot na te ani hei ba ka hian lai autonomous district council chuan he the Mizo Marriage, Divorce and Inheritance of Property Act 2014 hian autonomous district council area te a huam tur ani lauti an soibok heng rot na laulu te hi ngun takazir chiana meeting le angai to ani se anti hei ba ka hian CRPC section 125 127 le 167 na chungchang an soi ho boka achul anga ngai to a la soi ho zel ni se anti bok Nimin Khan Mizoram sample zariat pathum enfiani in henga chang hian COVID-19 shikai mi pathum mu chua le anni Nimin Khan ZMC Laboratory sample za som ZMfiani in henga chang hian COVID-19 shikai mu chua anom lova district sang sanga thunat laboratory sample som pakhat enfiani in henga chang hian shikai mi pakhat mu chua ani a shikai mu chua himi pano pangkum thum me ni in Nathial district a shikai mu chua ani a tun naya shikai mu chua to in a chen pui te zinga mi ani Nimin Khan rapid antigen test mangin sample zaruk somriat pahni enfiani bokin shikai mi pahni mu anni a Lengpui airport screening point na changa shikai mu chua ve ni in state po na changa ron ho meichia khozol le Serchhip district mi te anni a taksa shikai lan chua na nei lawan ni Vawiin Khan Mizoram COVID-19 shikai mi pahni te enkol dam ni in heti hian Vawiin tlai dar nga thleng Khan Mizoram shikai mu chua chu mi sangli zali somsari paruk an tingta a shikai mu chua achanga mi sangli zali somthum paruk te chu enkol dam ni to in shikai mu chua achanga za zela somkwa pakwa point pakhat
pakhat te chu enkol dam an ni to a tuna hian shikai enkol lai mi som hne pakwa lo omin shikai zinga nuna chan mi som pakhat an om to bokani khati zong kha Serchhip VANGKHUA kan ti chua thei chu ni e